Šore, tradicionalna banatska igra. Igrala se još od vajkada na čitavoj teritoriji Vojvodine. Izmislili su je čobani da pobede dosadu. Svojim štapovima udarali su, to jest šorali lopte od krpa. Kako su vremena prolazila, igra se polako uvukla u sela. Šore su se tradicionalno poslednjih možda 100-200 godina igrale redovno u Uskrsu. To je kao bilo posle službe u crkvi, klinci se skupe i stariji momci pa igraju. Pre 20 godina, možda i kusur, kad smo mi došli na red, baš smo voleli da igramo šore. Čudno ime nastalo je od lokalnog banatskog slenga za šoriti, odnosno baciti loptu. Igralo se koje kuda, po ulicama i šorovima. Ti nije smetalo, znaš, šoru, momci, samo je zvonilo da. A ovi su zdravo begali brzo, da ti kažem, ne može da ih stigne niko je. A loptice smo pravili od krpenjača. Od krpenjača, od starih krpa, čarapa. Dobro smo to stezali, čak smo ubecivali i ciglice, da bi bila teža. Tako da, ne može sad da kaže, nije me pogodio. Kad te pogodio, i će da klekneš, ili se vidi modrica i ožiljak. Tako da, statuse padnu, znaš ono. A od čega ste pravili palice? Obični čobanski štapovi. Uzme se palica i baci se protivničkom igraču i uvati palicu. Kad je uvatio palicu, sa njegovom rukom do njega, pa do njega, pa do njega. I sad ako im uvati tamo da mu ostane na 2-3 prsta, sa šubarom izbija. Znaš? Pa ako mu izbije sa šubarom, onda ko ovi šoru, ovi koji idu u keći. Ova tradicionalna igra danas je poprimila elemente modernog i dinamičnog sporta. Ekipa koja napada, ona udara, ekipa koja se brani je u polju. Svako ko udara ima pravo na 3 udarca i da bi stekao pravo da ponovo udara mora da poentira. A poentira se tako što mora da se otrči od prve do druge cure, da se sačeka povoljan trenutak za povratak i da se vrati nazad. To je poen. Dok on trči, ekipa koja je u polju pokušava da uhvati lopticu i da ga pogodi. Kada ga pogodi, ekipe menjaju mesta i tako narednih sat vremena. Da šore imaju potencijal, dokazuje i činjenica da se svake godine za takmičenje prijavljuje sve više ekipa. Na takmičenju je bilo gusto, ali ovaj put nećemo o pobednicima, jer je glavni cilj ove igre, kako svi kažu, druženje, a ne pobeda. Najinteresantnije smo ostavili za kraj. Otkud šore u Americi? Banaćani sa ponosom tvrde za šore da je preteča bejzbola. Mihajlo Pupin kad je kretao iz Idvora za Ameriku, poneo je lopticu da bi imao s čime da se zanima onako u putu kad mu je bilo dosadno i kad je otišao tamo, šta je to, dajte palicu, sad ću da vam pokažem i nastao bejzbol. Legenda kruži. Ko veruje, veruje. Ako ne, neka dođe u Tomaševac i proveri.